nguvu karno ka wale ninja kano kagarujuka kufanya direct vanu sha ikamuhimu rehe vanu skwalelo unu rive hemna message toy iliri mndambweno ndondo ikawo mna message wo hajaho sikitifu ndondo bakomori ukaya garujo hambo kaya wanruwa virwa garujo hambo kaya zerungo kajarengo andro hele message yakahuja sha muono batukufu yokoskwa jana unda leo wala wa message yokana ga mwanamshe yakanza fanywa msafara yedefara aje Faransa kasina mwaha yani ranzi 2019 ataba he mwanamshe okatsone habano aliyo message heli alawa ilawo kaya oyimwa nama ikaurela banu bazima kauyopara Abdul Halim Muhammad Swalih sirongo sefo sidena mnayo shelena mkomori kawa hawahi hapa message yatujuelewa nai yokava ni mwanamshewoi mwanama Abdul Halim Hambalia hata katsujul hania message sidena mnayo watukufu message heli ya haja auze rongo heli za hazo we mwanamshe yakanzaje hunu Faransa baada hapo we mwanama Abdul Halim Muhammad Swalih abangu joshida yamsaidie baada mrudhamana joshida msaidie yambehe Turki fanyira taratibu mwanamshe woi hede Turki baada mwanamshe da Turki hashindiha parawi Abdul Halim hakikisho kange Turki ahadisi dero hao apresimwa mwanamshe katsujula haniha pano aliyo katsujula haniho kaya wapare telefoni au ndogo zaha katsujula haniha communique jaila okana Abdul Halim habale mwanamshe woi yambehe sijinda hubi baada hapo ija Abdul Halim haongwa para Abdul Halim hele communique yalao yamba Abdul Halim katsuju se telefoni Abdul Halim yeparwa ngudo kupea wale telefoni ngudo watawa izo nde helize message yalawa wengetika danjere mhakikishe ngba kumori ukana narfahamu mrati swaba rongowo mrarambi aja bana jahamba yokai rongo nziro yokai jaila yokai mwanamshe woi Hambalia be mfanya msafara ja Faransa baada hapo gasina mwaha hauko atujwa hatima ya hahe ni mri akabango mfanya msafara de mwana mawoi ani mru kale mrungu rongo ya jebanu ya jazabe arfai taratibu wa komori mru hakikishe baba ni message zinu ngajotsongeza mru izinu laniha ngejo kirima ulu ya roho ndabahano ndonde mramu uwe shani mratso jahani parana bokana wanja ukanga mjo banga bashiyengo shinji jokiri mrungu ni yengo ya jebana jarambo kana yenda wambo kamru fulana fenjao ijondo kabala zinangozo ndapo yeye timruko hajo jabana jafanye direct timruko hajo jabana jambo kana bala jao kali timazoea hai shabo buraranga zinrongo ho hakikifwa hazo rikahanza haina mkomori yaishia message yalawa yoka Abdul Halim habala mru habala mwanamshe amfanya msafara ja Faransa baada yao mwanamshe woi katsuoneha baada ngasina mwaha katsuoneha katsujulwa owenyi wareje Abdul Halim watao sefo sidena mna hiyo Abdul Halim kajafanya kontra ya ubala mwanamshe hatoja Faransa kia baha ngasina mwaha katsuoneha wakomori mjole waje mruoi hamba hafanya bala hafanya msafara deni mwanamshe woi wa Abdul Halim wonge komori mwanamshe woi womrala bala huzima kama isheme message alawa hambayo hao zibandani yemru ajole waje ke mwanamshe woi hao zibandani hakana hafanya kontra deni mruko yemwitsanda mjini amadeli za hamba yesijo jaru internet zabari ni ekakweliza rongozimu mwanamshe woi katsura nzi 2019 katsuoneha ike gamkubalio bakomorukana yabo kabija kamna shengo mtitiabo eske zabarindi za Facebook wo watuende tsandao da wamsa ina hali mwanamshi hajota waranzi 2019 hatabaha rijeru nambo ke mwanamshi wo katsoneha rijeru nambe mbiri akanza mfanya msafara katsoneha wakomo yode marakana na hini mrangaza hatari zahe baba nunu menye fulu mziro insunugo ya mzaha nugozo kamdembe banu ya rongowe gadumra fikiri kado shihuna ngabi ikanguju ko jabewe shamru yajo kana tibe wa mnaro kwa kanota sarani shaumru jabanu mra jambo kana wakazi mimi sina mazoea ya video zinamna yinu mono kebe sembru mwenza mazoea za ngozinu otiramu
nabo tura Mungu parwe mru woi apara woi ngaja bana jarongoa wenge narifanya tasio yo kamra parse formation ya hatwari hamandiyo mraje bana yendeze yo kana ngabo mru yabangu fanya mru msafara ya mru woi mwanamshawi katsone hana mwangalaja la mandiyo yabo bangu mimi mimru mjini fulani ngamwatso kabalawa nru mjini fulani salamu na maila ngamjona hetso ko mjini fulani wonundo waua ya mwanamshawi nabo sinena mnayo hata salamu na mtukufu turamu yode mana kabezara kanabukana narudore nga hadhari kamrugure ngo message ya jeba numraja rongowe babo desha kabatsi mru yatsuishe message hiyo ukananga mjuo kana mkomori ya ishambano ngo ya husu ijota balibala ba hiyo partagewa kabatsi mru yatsuane video hiyo yokamitsi paro kadombili wala nanzishia panari mwitsandra mjini ngaina mwayanyanyi yarenga mwana mshaba ngufa msafara sina mwaha ya mwana mshoka tsoneha kilo jiki jau mrajelewaje ujelewo kana gasina mwaha sabanga mfanyo mwana msafara ni mbe Faransa na tsoba 2019 yatsi mwaha yabo na tsoba yo de 3 ans tujua 19 ou 20 1 2 3 awoyo 4 ans au 3 ans yena hali ranzo wakati huo hatabaha video jola wale wakaima na mshawo katsone hano hao katsumpara hena hali yene mana kaza ni mnikeno hakikifu yoka msafara mwana mshawoi yakamba manzo aje Faransa bakomori woi hafanya kontrol kangu msaidio gumfanyo msafara mtashe visa mbe Turki hede Turki baada ya Turki o hao wajua ka mwana mshahede Turki woi we Abdul Halim haka urongoza nende nao ça veut dire wakama communication hajuokale kontra isa yabunjelewa yokanejero ne message ko hao wende waone komoremfo wambokanenda ndabe message yokakartujo bano mana twaliyo nabo we yamfanyo msafara kachujo sa telefoni uritao yo hatwari yulani fumu yabo yeheni bano yajobira tujodolaniwa yokaribano huwa mwana mshafu imwana onduge dahu nabo mjuo kane kontra ifanyo kana mwana mshawoi ngufanywa haya tsashwa vizende Turki ikale wende Turki karombo mungu bano aliyo Mwenyezi Mungu ambaini karombo mungu bano aliyo keka jafa hukartujo bo mwanadamu sha risiwa sulena mna hiyo babu ngejo chaka wopeu yokana bonga mjona bena mna yinu baheni mri amshaishi baada zongo za shonga abweni mrugure ngo video utandra mjini ngo mwanamshe ngo mwaname mwitsara mjini aranga mwanamshe zitsambalena mna hiyo yeye adwenda bahanu ya mratwali wengena kera da dokar baraka kari jangar fanyizo message zinu mri apare mndu ya muzisi eze ngo zinde namna yinu upare ula munyize ngo eze ngo zinu de namna yinu ujuzambe ngamzabo banadi wanze video zinu kazitsina faida yokamrwaji ngezina faida harongo mbili utazondwajali ujambe rongo rotso koziju ukritike no za monsiju ekaleo gojukoja wambe rongozo kana woi harendo amazinu video turamu yakofanya zilanga rujujana bakabala ula msomo ile mrajina ya elewe yokana mtsirende mrumangu jau hau mtsirende mwanama jau hau jau ile ni mrakena uhara relewe rishinderi rikarmo mdunga no sawa yobru jojo heleo sheka leo ndongo za husu kene mroi hanrenga bahinu hawe mrungu wa hiri fanya kontra mina eka jatekeleza mraja niyo Facebook wallahi bila hamonokana izono koko kazina unika mrumarunda kazina use wala yafanya zarungo kazina kumsaidia ke Facebook yinu wanadamu wakumoralo banu wanikoja kansi kale oni bale problemu nje banu ke Facebook ndo ajuka huitoa Facebook yinu sinakoja njana memruenga ni muyozi wijana kenyi mlovanu mnangali ya mfanyiza komanteri ine mjukorongono maboshoni mwanlibie zi wijana wengenga murungo iladi murudo fanya ataswe kangar jobanu ribe message inde mana kanza njerimi ni bazara kanshemeze yokarariwo no video yo yotsi pia kubada yo balbala kabatsi atsuiwona wanrobeshe wayo nsipia yokana ngasina hatamvumbua Abdul Halim Muhammad Swali c'est vrai de simwa umna halal alhamdulillah sha hadiseli ajiri kejajiru kana Abdul Halim hadungane mwanamshe paskweza bata riwa biru Dar es Salaam nutsinde namna hiyo yoka Abdul Halim habale mwanamshe woi hata Dar es Salaam halafu hata mpaka dabanga sina mwaha mwanamshe katsoneha hao wapanikeha wapara Abdul Halim katsunga telefoni hawatawa ala kulli hali Abdul Halim nge komori no mjini haima mwanamshe huo
wa wazima majirani hatu abantswelewa yokana leo mrumi sandajo fanya kontra dena mru mzibanda na mtu jini lifanye mwaha sibahi mwanadamu keka jamba lazima kati yayo shajeza mbaba ukana rema nao katone na mtujuje wanyi mwangali wenge tsikandani bazara kanye ntole paniki hilo yokana ya hadisi tile namna hiyo ikanga bwana tabu anrojina basotsi pia kumanadamu tsona batabu sotsi pia shelea babanga banduko wehelewa nai yokabanuwe chau banuela ye chau kamduge na problemu de namndu sharatwa swili yao ikaye familia hii mwanamshe hoi ngono kama ngona mna problemu wenaye haungona jau she kilo shiki jau haina mkomori kujuelewa kana yotsi de hela hadisi heli ajiri nsuelewa yokati joka komori inifanya kontra mina mndu kanga mumsaidio jamanga rifanya mahamili mwananyu kamsumishia kerifanya mahamili ngamjamjulise hena hali nabo minga mikomori ngamniwe nao ngamjao hatu ngamjao mjinalaya yorugo yakao dimana kana narifanya tasu zangu zino akorambia nje banu nje mwenesa nukana ekominike mwaiona komoremfo yokana Abdul Halimu Muhammad Swali harenge mwana mshe yamfanya msafara mwana mshe katsoneha sefo yokana njamba kwa jafanya kontra kamsaidia wa yambehe Turki yo haonesena mneo kaya kontra ifanye he namna hiyo shayo kaya hambalawa birdar salamata wazungula ahulata atanrodo hemindu ala kulli hal mahamili atanrodo hemindu ruchojo namba mulam shokana hari gasina ranzi 2019 hatabaha shabo Abdul Halim ngonziani dene mwana mshagudo tawo waru alafaru kwa tsujo mwana mshabano aliyo sefo wakomori nsikubali mwanya so timruenda mna hiyo yokacho jorenga mwana wanrende amuwe tikatile timru muyi yokamruenda mna hiyo shelea banga mona okana Facebook yino arugo menyana haku kartujo abo kamna problem entre haina ngono kana ntsonde na be message yino wolono si unsone mwana hangu shayo si kontra waifanya kangu mbalio wa Turki atajena Faransa kontra ngombe o Turki hambe ha Turki ezadunga abukaka msumona iyo si problemu yahe ekakatsoneha yonde heli wanu wenji walikuchanga rumbongu ngena mo kamga benze namzindisho rema za telefoni au muzise ukanara ranzia ka Turki yabuke jakiru kana leo unumsafara madonro haone de Egypt mathalan sa de Egypt kamina simu waka mtunishia shake jakiru kana sa de Egypt njamwambia nukana tijiria wandu fulani hena hali yabuladi babona henda oda hono chunga ndabana ndundi wandu wetsandraya ngaonda wandu wandahu wandu wabambao ngaonda wandu wandahu wandu wabajini upa mji fulani yabuladima ikemjo paro mji huo au wandu kwa wajili ya ula Turki musema natu karsudo mwane telefoni menya inge mnono kasina mwaha yondekedi mimi amina muda mwinjinja para komoni shena hali kwa jo jipanika kamina mezi mingapi njao para hono hena hali katide mafitina kojo ndo ambo kana unge abungu chomba mnyanya katide mafitina wambonge abungu choela pizza wanru na wezi sizora mbawan abo hatunga jo kangamina mwala kule hali ngenda zidishena mna hiyo waduenda uambia babu kwa judo jo kangamina mo bonsoshada na wapara ba credit so here alhamdulillah shabat kanani vire abono sokana yeye hadiseli ajiri sidena mna hiyo watukufu shelemro mrachijomba kana kujijibilio yarenge video hiyo kuono bangabo mananya sitsuo mwanya nyimitsandra yarenga mwana mshataba chone hakuono yedela wakomora kufanya sheke zila rungo njema yambaba la hasomo Qur'ani rata lejulo likatsala rodola la wasiuha kwa yaji partage shabanu kwa partageo wambe Abdul Halim Jau ili amenye bonge mimi wonde manama notsulu katsi banu hunyanya shazero gwe izonde heli zero zavira kilo shikije sena nyinga mrambu wao kana kabati mru ya jomba kufanya kontra yaba hise mru yambe ngo jo Faransa ranzi 2019 ikoda hona bahando wala muhao nsuwe na taruku ka fami wakawasiuha abada wala muha gwanzo mwana hao nsuona yoke mwana hao hajopashia ikekwa chujo ka hajila rufulani ala kule hadi nekeba kanrongo zindwa jina zakanza zambishie yabo shari kesto yambisha manukana mwanamsha wa Iranzi 2019 mwanamsha ikatsoneha bakomo skola dimweni mwanadamu yatsijijibirie harenge ye director yo ambangu beho yamenye Abdul Halimu yo Abdul Halimu harenge mndombali yata hena hali bengwa ngondo hemindu ajuka waswidi
yede jange tsanrange yabo ekakwa kandrongo wowo watojo jua wende yabo hauwa rumo mji wende yabo ndo akala Abdulhalim muomono vanwaliyo wenge tsikatari pesa rakani makinisho komori waone message yoka message tsideheli avira mwanama hafanya kontra bale mru wenda Turki mru hende Turki wa hauwa jua kaende Turki ezadunga abo sinongozo kana leo wandwa jambo kane mwana wanduka tsoneha kasina mwaha yo hadisindri nabo yenge komori hafanyaze rongo hauwa jua kaende Turki ngwajuka kajamdunga wada Turki shamfanyaza rongo hende Turki baada hapo habakoma la kaya hareje komori yabo zosinongozo kana leo famii ijojo mbakana wadomvumbe simu hata timu kamili wavumbo no mji ikiabo yabo izo ngokunga juko chongeza kezi msalise la kulli hal alhamdulillah rijunu kasamole bango linu katujoja banu ritaheze kweli jerambi ikakole mwana msho kaja kuoneha msuamini kama na msharanzi 2019 hajwamba hapa shia o hauka tumisha telefoni kibo wakumori kiabo leda weloli watujo kala wama yabo mlalaji yabo mkanaruku yabo mkamjibali landani la kulli hal ona watsaho ngo zindo jina sha izo njo tsaha na rirensi adoka na baraka rirensi bwana tsoi tujua besenge na ruku ansujua wala ndima na kanza njemani njeniba message nimwambieni yokana ya hadisi tsile ajiri ya mwanama Abdulhalimu yotile ile hadisi ajiri batujo mlani hamono mrutsi henru hamono mrapeu hadisi keza jira namna hiyo na rekebesha zerongo ikaba janongo amanda zinu do parana kabatsutswa na fami kabatsutswa na mji kazi jazena mwe ritudwa Sullivan leo kaka mtsoni mwana hanyu na mpare familia hai kamtsoni mwana hanyu na mwendeo na mrume wa rumjini wende unane wafanye madi sevano za jirindri ikazi jazena mna hiyo inshallah kulli hali yotsingo zabira namna hiyo kama hamili hata unda mahamiraru kabanda banrojo hao ndo kema na hao habahisi waru kwa tsumona Abdulhalim tsinje maroka na baraka kamrati register bangamjoka yorugo ya paniki mwana mtukufu Mustafa Bakri Jamalilai yorugo ya paniki ibenge mimi sina message nyingi shirika ngabo nrutsa wakati wa pawe mafu wafikira mjuko njango za dawla hakina nini wanifanya komentari wala pizza utili honji yao jabanu njeni ni fa taratibu message kwa riwono wanadamu waelewe yokana tsideheli hiyo hata nyinyi kamsungwele wajao uzitswani yanyu yokana ihadiseli ajiri kajajire namna hiyo ijokangena mwa imani na partage ya video ili waone video ila waelewe nono watijodori nikapanda yokana banwe tsanda wawa manakabo yani parsa rengangira manyanya bala mana mshe hata wakasina mwahaka tsoneha hadisi kawa tamanadamu yobengo wakwenda hemendu watujoka waswili hawazilo honzi yani joka wazilo shadeja hadisi ambeha Turki alafaba jerjuher irudabo kana salamu manama mtukufu Abdulsham ka irjedabo kana Abdulhalim bala mrataba katsoneha esimu hevumbula no mji na ristehilane ristehimi jihatu adoka baraka banga mjoka na maana mumjini yatsovumbula na panda banu wakatirulonu wo amunge tsungwene yarmo mji umjidone hanai au wandua jura mapaniki pajeba ke mrumo mjini ya pare hula au yaone mdunziani ambebanu jau na rensa adoka baraka kamro habalo hani kwa rongo zokawe mru hafanya msafara mroi handrenga bahinu ritsiwa Sullivan adoka na baraka rijarvumba mresi mwahae rivumba ndo mjini ya laya na riretsi beli akafanya rongo nena mndu abajuzo akafanya yena mndu rijebanu ramberungo urujumura faida rijebanu tsije rikajumo tsodo jipasheo ritsidwe jamanu wakati rikajumo tsodo salisemiji ya hatu babanu heni mndu ngasina famili ngasina miji ngasina zonsi za hatu yabweni mndu jokawaisha kana umwana mumjini fulana fenjau abonga mbunguzwa sheo mjini hula ngambunguzwa sheo dawani hula ngampawe mayanyanyi sheo ngamndarkeradhi kanga bengo kwa ndware megogo kwa tana parane ini mbri afanya rongo ngena hao ini afanya rongo ngena mjini na mwendo mjini hao shamda tsiritsijeba ndwapa samare namna yinu hado zingare mihono hambabe bismillah rahman mimishie na mpartage na karadhi wengine mimi ngamwamini kana mwana mashakiri habirwa yokaya heli ambi hadisi skola de mukebana hajifikiria mbavika ina hali mwaha ani 2019 2020 21 22 sasa ngabdora 23 mradu mbangu fa msafara katsoneha eyabo dahoni ho lalaji skola de mwajibi ya justice inshallah alhamdulillah bise habirwa
karombo Mungu mkamsamihi nane ya bwaze rongo ya msamihi shakika zirongo zibiri nai sijona ni ya une message ino repartage yokane mwanamshe ya mbwa katsoneha ranzi 2019 afanywa kontra ni mwanama ambwa Abdul Halim Muhammad Swali sefo amwambiokana ngumsaidio au ngumfanyiro msafara ya mtine visa ya mbehe Turki ambe Turki uhawaishia zirongo setu wajua kaide hula kanga rongo za saya ikao gizo na problemu de mana za tsonga za jabanu kairi wadokana baraka uko heni mruge na mji monane kimfiani au mredo mjini hao chango za internet banu wandaja ndo batamina foto lahe mwana mawoya mjolitoa kariransi risisindi wane zerezo zinu rikarmo plefisheo babanu kale uja urange foto kwamba wende Abdul Halim wende jau yatse haki nimrubano ndo piango na dhamana mijia tungio yabo karombo mguri stay hasotsi pia sijema rujado njama ngeri za batani so kani mrajuhe ambe balola kazanrabo wala mbajau umjini ulaba wajuhe wakando mjini ulaba wazishie zikendrine na wezo ngoko zijojua zifanyishie entre hawa wembiji ya wemalao watilo kata zijama internet wanazijua sha henu siku wana jama internet zinu leonga mwana mshamba atuwa hula leonga mruilwa lewe hadu amba kufanyo jau weiri mtowale foto weiya kama mtsango kajotowa kamrancha no baraka rastarabiha nijobala nrugo jizwa jamba mrunda baa ochoda na vumbe mruja wesi mwaheno mjini hao yo hatwari haruma rezo sosio wengine na taratibu sondru jobanu ni jomba rongo zena mnayo risane rudozio wanu bimana wanjao mvu ndaborengao imana wanjao mvu wabalauka kamjonna heza Facebook ni juzi banu kamrani para ambarenga mumru ya muyao mapesa sijimiliero alafungwa ngonzo arenga foto lambidi la yanike nalifanya kopia jamani njani fenjao mrudoi mamjuka honere nyinyi kamwono kawe nguilwa miliero ale foto tseli nyinyi kamjuko ya liba kamno ya liba sikairo nda watao hao hawa mtsaha hawa mkalila nziani ranokaya salamu Musa Thumani sido jabanu jajero bala mirugo zamanda inu dokar baraka wengeti kazanje banu wanisukana nyimwa wale video sefo sidena mnayo mwanama Abdul Halimu kajarenga mru ya mbali yambe hamahalata kenga sina mwaha umahamili yamru ya tsohonea Abdul Halimu hasaidia mruoi au hamfanyo msafara unu hamnika visa au hamsaidia hende Turki baada mruende Turki o hao wajua ke mwana hao hende Turki simu apre kabati ujua mwana mshewoi obanwaliyo marombo Mungu ke mwana mshewoi ngena mo ikamgamenze karombo Mungu kubanwaliyo ngemnono sha ya hadisi yabo kafikiruka abo hisiza yabo antira hema na mshewuo na Abdul Halimu hokaya hamwambia kujimsaidia wenda Turki ikasimu aprevan katsujula na banu aliyo kama aminukana abokeja ladhimu zirejei Abdul Halimu wanwaja dombokana garimparau katsujusa nguritao zonde zambwa banu hambalonda Dar Salama wabiri hula watsongozungulia yunuma hamile mwanamsho katsone sefo nyakomori eni mrunga no uwezo ujelewa hali hadisi katso aminukana mracho jamba kasida mwaha sibala mrunga sonziani hata hemidu luchujo kariwa swiri yoko jamba bandu pasha wamvio wafanye zilera 10 au zilera zitano ngede mana na jabano mjeni mwambie nukanye mwaone video ikao ya video ilani au ipwa sheo sijona watukufu zidisho kufanya ngambada zinu babanu nupule sheo andungwa plano sheo mijiatu register hona kana baraka ejo ni kamndu ndongo za mndana mndamo bokani latsa hemru awenda watsa ho hao awemru wenda watsa ho mjini hao waranjiane shazi swaswili banu rijardo plana sheo haina wakati bazirongo zinu gaziri sao wanondolo na dhamana walona malaho lazima wanduwanu waonreshe ushahao omalekao ndo alio miji hao waonreshe ushahao charti jebanu do salisiana mruweti mni kama pesa mruwamba ngoni fanya msafara ranzi wambango do afanye ngoda na mru yabo hujwe mru akadafa yewe naye kabati mru utso hashiri ujoze problemu zinu yokana wandu wenji wa mwama pesa nikezu imajana maila mjokutina visa nikezu imajana marara mjokutina visa ngabo wabo hama pesa ngabo watabishiwa wataziwa ngabo wambaja zo kabati mwanadamu kumurutsuzi wona nge ini mruonda abasa inu ambo kananga amene mwanadamu oi hamnyezi Mungu na yeye nsedi hata njehunu abo mrajwa imru
ajwa kawe mwana umru fulani mjini fulani ekatsido bakata wabiri muda mwinjinja one mapesa yangu evizake jatilwa na ndena tsa mru oi na niparimbaba hai na niparo hao sherezo sosio inunge juka kutoa mapesa sha imana nanjia dabo yambwe mwanamshe kasuo neha inde mana kauts kananje bezara ketujo kame mwanama haduane mwanamshe ungonzi yanio hamuua yedurengwe telefoni katsunike mwanamshe katie nae mwanamshe ke Turki amsaidia hambe ha Turki ezadunga abo yekanoshinda ke Turki adojo akafanya msafara awala labala ungehula ukatihula iti problemu yahe yede mana kazan jebanu na boke kecho kama ka problemu ndo jina ala kul hali lazima muendewa muone kama ndo washindane kama ndo mjini shabo zibaki humjini kajaja mu Facebook kabengea na retsi natsikena upeuna mru au mndu atijafanya kontrana mndu kwanza jashanje zenongo ilia menye rongo zinji au yapwesheo au kama mishindano na retsi wadoka na baraka watukufa komo yende message na kaiba haba na mambo mnguri partage heni wanukao waono ya video ya faishia waone wanabokana ila enamna zanongozambishia ulatsido kweli hata henda mkomoriesha video hatuko jitazambisha kwa evanu uje evanu mji ivanu enda hali mraja wa magufanya mru safara kasina mahamiri katsoneha ni telefoni nyinde ateni manado machujo kuelewa nayi na Abdul Halim ke Komori wajujo henda bondo muone ekalo mparo telefoni ojo zimiha telefoni ojo kana imenyeha ya Mungu ajo kange Komori wajujo henda ngwajala hamvubwe sima ndororo ya Mungu jo mzaya ujo mjini wajende ndia weleze zingozibire hawema hausalama wende sawa hau wonde solisondwa jina watema nao chanungu kawa jebanu wavumbwe sima wavumbwe mjini na bomru simru hena mna hiyo utimru apeu simru koyo hajo wa mru chomru hudui tranquil yabo lazima watu rijebanu jeru ne soanru yotile hele hadisi hele ajiri amjokanga bandu sawa juja baba doba wanakaidi shaka batsukaidi yede bana kanza rifanya namna hiyo ili libezara karizimo mndo kao duadi sovulwa watukufa Komori gari johana na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.